حاجه من الحاجات اللي هنستخدمها كتير جدا، لان الاوبشنز فيها بقت كتيره وكمان اسعارها بقت تقل، فحاجه محترمه، فلازم نعرف مع بعض كل جديد. مثال فل. عايزين نعمل سلسله كامله من السمارت هوم علشان نقدر نستفيد ازاي من السمارت، وكل واحد يجيب القطع اللي محتاجها في البيت، لان الموضوع الاول كان صعب جدا وكان مكلف جدا من سلوك ولوحه واحط القطع ايه وايه اللي ما احطهاش. انما دلوقتي بقى فيه اوبشن كتير جدا جدا. فخلينا نبدا الاول بالستاير. ايه ستاير سمارت؟ ستاره عاديه جدا زي اللي انتوا شايفينها كده، وتقدر تحط الشكل اللي انت عايزه. السيستم بيبقى عباره عن الاوبشن الموتور اللي موجود هنا، بكمان الجزء اللي هو هيتحط فيه الستاره، وكمان الكليبسات اللي نازله منه، فبتيجي تركب على بعض. بقدر اتحكم فيها بايه؟ اقدر اتحكم فيها باكتر من حاجه. اول حاجه الجزء ده بتحكم فيها بان انا افتح او اقفل، تمام، زي ما انتم شايفين، او ان انا استخدم الريموت. بقفل، افتح زي ما انتم شايفين كده، اوقف في الطريقه اللي انت، او استخدم الابلكيشن. وممكن ان انا استخدمها يدوي برضو، ده مش هيأثر حاجه على الستاره يعني. فحاجه محترمه جدا، وفي نفس الوقت ان انت اصلا ممكن تحدد اوقات معينه الستاره تفتح فيها او تقفل فيها. فلو انت عايز تجبر نفسك ان انت تصحى الساعه 6، هتخلي الستاره تفتح الساعه 6 فتنور الاوضه